Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Kada je baklava zapravo stigla u Sloveniju? Sasvim sigurno sa albanskim poslastičarima negde 60. godina, a inače je to recimo popularna varijanta koja je sišla na ulice iz dvora u Carigradu. To je dvorsko poslastičarstvo. Za razliku od štrudle, koju ja upoređujem u ovoj svojoj knjizi, štrudla je baklava drugim sredstvima, ali je ona iz narodnih slojeva zapravo stigla na austrijski i na budimpeštanski dvor u 19. veku. Već ste pomenuli vašu najnoviju knjigu Kuhinja za razgleda. Tu pišete i o ćevapima koji su 90. godina u Sloveniji dobili neki politički kontekst. Čak su zabeleženi neki slučajevi zatvaranja radnji koje su prodavale ćevape. Kako sada gledate na te stvari? To je naravno komični period istorije kada se identifikacija spušta na niži nivo i kada je potrebno na sve načine dokazati nešto drugo. Ja se sećam menija u kojima su figurirali nekakvi lulčki. Za mene je to bilo tako reći opseno, ali je bio termin koji je postojao na budalu i postojalo još ranije. To je sasvim legitiman prevod sa Ražnjića, sa srpsko-hrvatskog. I ono što je bilo zabavno zapravo u tom periodu jeste neka, ako hoćete, na najnižem nivou neka karnevalska, skoro karnevalska mržnja prema drugome. Ja se sećam ozbiljnih novinara koji su tada pisali o tome da Slovenija, odnosno naročito ulice Ljubljane, ne smeju smrdeti po roštilju i tako dalje. Danas vidimo da ljubljanske ulice mirišu po bilo čemu i to svi jako vole. Dakle, verovatno treba da prođe određeno vreme. Nažalost, po mom uverenju, to vreme je malo suviše dugo trajalo. Ali nekako su se Slovenci sprijateljili sa ćevapima ili da kažemo da je ta ljubav... Ne samo da su se sprijateljili, nego su i čeznuli. Tako je došlo do slovenačke proizvodnje kajmaka. Srpski kulturni centar Danilo Kiš je ustanovljen pre 7 godina. Organizujete različite kulturne događaje. Kako funkcionišete danas? Da li su te porođajne muke prošle? Porođajnih muka nikad nismo imali, jer smo bili potpuno saglasni pre svega oko imena i oko koncepta. Danilo Kiš, veliki svetski pisac, je zapravo obeležio sve što mi radimo. Nas ne zanima, ako hoćete, folklorni nivo, još manje tradicija. Za nas su folklor i tradicija teme za obrađivanje i istraživanja, ne nešto što bi nas rukovodilo. Mi naprosto hoćemo da istražimo šta sve kreativno može dijaspora i pošto ima dovoljno primjera i svetske književnosti, da dijaspora povremeno čak i preuzima glavnu liniju ili, ako hoćete, avangardu određene književnosti, slučaj Kafke, recimo, u Čehoslovačkoj. Mi hoćemo upravo to, da dakle širimo nekakav prostor kulture, pre svega urbane kulture, i da u tom smislu negujemo multilingvalnost, poliglosiju, ja više volim grčki termin, koja nam pomaže da razumemo književnosti i da stvaramo veze između njih. A veze se naravno stvaraju prevođenjem. I ovdje imamo proizvod, naš prvi veliki proizvod, bih rekla, u tome smislu da je to početak nekakve izdavačke aktivnosti koja nadam se da će biti nastavljena. To je kolekcija poezije Bojana Vasića. Zove se Srčao, odnosno Črepinje. To je bilingvalno izdanje. Izvrstan prevod i opremu je napravila Varja Balžalorski Antić, a Ivan Antić je urednik te edicije. Dakle, to je početak, ali ja se nadam da će tu biti dosta knjiga. Ideja je nekako da ne funkcionišemo samo ovde, nego da sarađujemo sa manje više svima koji su zainteresovani za ta dva jezika, srpsko-hrvatski i slovenački, i da to propagiramo naše izdanja u celom regionu. Šta je ono što vam nedostaje kao kulturnoj ustanovi? Novac. Biću jako kratka. Kako je sa finansiranjem? Naravno, finansiranje je veoma komplikovano. Veoma se teško dolazi do novca i u evropskom krugu, i u regionalnom, i u državnom, ako hoćete, slovenačkom. Tako da se dosta mučimo da preživimo, ali sa druge strane je jedan veliki krug dobrovoljaca koji hoće da rade i jako mnogo ljudi koji prosto ne mogu ništa drugo da rade, nego da prevode, pišu i budu kreativni. Poznata su nastojanja pripadnika zajednica sa područja bivše Jugoslavije okupljenih oko eksijumaka za priznanjem tih zajednica kao manjina u Sloveniji. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Mi to naravno podržavamo i vrlo smo zainteresovani da do toga dođe, ali ako hoćete, pravno politička strana toga nam nije najbliža.
Mi ćemo svakako raditi u bilo kojim uslovima i naravno smo za to da se stvari regulišu, ali sa druge strane ne bismo htjeli da ta regulacija podrazumeva da se etnicitet na bilo koji način ističe kao ono što je najvažnije, kao nešto što je povezano sa crkvom, to u našem slučaju nije. Dakle, nas zanima pre svega kreativno sarađivanje i stvaralaštvo i ono može da se nastavi u bilo kojim uslovima. Ali, kažem, podržavamo svaku inicijativu koja tome doprinosi i za druge etničke grupe, pre svega za Rome i za mnoge druge koji nisu priznati. Ali koji su to recimo modaliteti koji bi mogli da uđu u obzir ukoliko te zajednice ne dobiju status manjine? Šta to mogu da urade Ministarstvo kulture, Ministarstvo prosvete, na primjer? Mogu organizovati na različitim nivoima, ako hoćete, multikulturne projekte koji bi pomogli zajednicama da možda zajedno postignu ono što ne može svaka od njih, da recimo izdamo neki časopis, da imamo neke internetne sajtove koji bi bili zajednički, da se međusobno prevodi što je mogućno više, da preuzmemo, ako hoćete, inicijativu u domenu kulture, naročito kulture za mlađe generacije koje nisu obeležene ni nacionalizmom, a ni verskim opredeljenjem i da za tu budućnost nešto uradimo. Jer ta budućnost je sasvim sigurno ispisana multikulturno. Hvala vam mnogo na razgovoru. Hvala vama.